Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Jingkhlad no jong ki arngot haharyana. Kalapenlong ya kibabun kiseng kiriu san perthei bat kiriu pajba kibadai na kajat bendriu garo na Meghalaya bat Assam ban mi syakamat ban Dawa ban bu da kijing Tohkit kebabanya ban lap ya kijing shisha. Laban kedau bakarus sangma bat ubahayang jongka usamwel sangma kilaklat dangsyan haharyana bat kajingkhlad jongki kelapen subasniu ya kibahayang hasam. Kani kajingkhlad jongki kelapen longro ya kibabun ki Kynhun nak jaj bendriu garo bakin mi syakamat ban Dawa ban don da kijing Tohkit kebabanya. Karus kelaklat ha hospital hadin ba kaldon kijing stom kadba lakenno ba usamwel lastin pasihi yalade. Handai kibahayang hasam kelapen pau ba kidon bunteli kidak mong hakamet jong usamwel kelapen subasniu ba kamdai satya ba ustin pasihi yalade. Karus but Samuel kidai na nagalan. Kanot is student organization kabray Kynhun kisamla pulay katan sitay lamingi. Kalapan pau ya kijing snurdiaw Halor Jingkhlad jong karus ha Alpha Hospital kabadon ha Guragram Haryana ha kabala keno baki doktor kilapan bam daw ice cream ha kapor bakasya sumar ha ICU. Kani Kynhun kalongro ba Jingkhlad jong karus bat Samuel ia ubala keno ba ustin pasihi kala bandon siya lendat. Namar kata kilarawa badai ban Tohkit banya Halor katay kabalajia jong kine ki arngot. Nakaliang umentri rang ba barim ka Meghalaya. Uloktor mukul sangma ulat ho da kasiti siya umentri katinat korbari u amit siya. Ha kaba ulakarpat ya u ba untuk larhi dalade. Hak bayaday bat Jingkhlad jong karus bat Samuel. Kiway pat ki Kynhun kibalami siya kamat. Bandawa ban Tohkit niya Halor katay kajingjia kilong kagaro student union bat ka AHAM. Kung kadak bat pen ya kijing Italy bat kibahayang asem jong kitay ki arngot. Kadon kajing thang bambati hakamit singi balang hani syangram kabaday kasnong kaba hakaput ka Assam bat Meghalaya daka ASYFI bat UGA CMC.